سۆنیا خەلیل یا تەمەن 10 ساڵی پشتی بۆرینا 6 ساڵان سەر بە کارەساتا شنگالدا. سۆنیا ji aliyê jineka Tirkman ve li aliyê rastê Mûsil hata aşkerakirin. Nêzîkî 5 salan bû li nava malika xelkê Mûsilê de bû. Li goreyî gotina hêzên ewlekariya Iraqê ew mala Sۆnیا li def wan dima wan peywendî ligel Daeş hebûna. Ew zaroka Êzidî hata radestkirinî mala bêsemyana li Mûsil. Wê zimanê dayîkê jî ji bîr kiriya. Ez li maleke Daişê bûm û hatim rizgarkirin. Ez hatim mala sêwiyan û înşallah ez ê vegerim nava malbata xwe. هاي السرير هاكي راح تكون ان شاء الله. ها؟ حلو؟ دایک و دوو خوشک و برایەکی سۆنیا لە وڵاتێ کنەدانا. ماڵا بێسەمیانە دوو جارە لە مووسڵ پەیوەندی لەگەڵ ماڵباتا وێ کرینە داکۆ بهێن وەربگرن. فاكتشفوا انه اكو طفلايه موجوده في احد اشکره بو کو زاروکک لتاخ آلیا راست موصله هه دادور رایت پیوندی به من را کرگوت زاروکک هه دوی رادستی ناوندا سویان بکرن ما او بر ناوندا سویان من وینه اوی لسر روپلا خو بلاف کر گله کسین کو ونداین وان هنا روپلا من د شوپیننو وین اسکرن کو اف زارو کوما خوددایا دوو تیم هاتنە پێکانین لە مووسڵ ji bo lêgeriyan û dîvçûna keç û jinên êzidiya kargêriya deverê jî serpirîştiya wana dike. أكيد أمام هموج ويرا مفتوحة يعني لازم كسك مكتبة مجرى فكرية وتشتي بكتب الرسمي القلب تشيم تواصل بالقيادات الأمنية ديم موضوع جرى إمكانياتها من مفتوح موضوع حساس قال لك من الوجه ما هي ماينا أكيد بس المعلومات الدقيق مني لك يجي ماينا بس هالمدى هكي يعني هالمهكي 15 روجا 20 روجا خبرك مرة فلان جهة أمني يكحرر عندي جنكك يا زاروك هەشمارێک ji xelkê مووسڵ hene binehênî li nava bazar û malan digerrihin dako keç û jinên êzidiya bibînin û radestî kesûkarên wan bikin. من داخل نينوى أو أقضي أو نواحي أحد عنده لناف نينوى و قضايên wê her kesek jineke êzidî li ba xwe heştiye em ê ji aliya eşayirî û dadwerî ve li pey bin. Em qebûl nakin ev 5 salin em hatine rizgarkirin jineke êzidî li ba te radestî mala wê bike. Êdî bese êzidî birayên me ne. Êdî em taîfeyê naxwazin em li Iraqê ne. احنا مريد طائفية اسمه عراقي. Li mawê 3 salên derbas bûî da 101 jin û zarokên êzidiya li nava bajarê Mûsil û derdorê wê hatine dîtin û radestî kesûkarên wan hatine kirin. Li goreyî lijna lêgeriyan û dîvçûna windabûyan dihête texmînkirin hîj nêzîkî 200 jin û zarokên êzidiya li qezaya Lehfer û Beac û Mûsil de mabin. Tehsîn Qasım, Rûdaw, Mûsil.